Abejaba tubashangira ishomero ya Biguri Secondary School nibagira ngu okutunga embebezi kibatwarira obwire buringwa ngo habwo kuba nizetaga endeberera yorengo rwa higuru. Ninyo omuhaba kuzirebera so ninyambo mukuzitera memere omukuzikirindira keji yazo n'ebindi nene habwa ekinageririreho kareba nanye ninyenda kuba omuhaba aratware biology ere ati nanye baba mbakora practical zabo obwiro bunini mbaga. Abeji nibajango ekiteekateeko ky'okutunga embeba kikatandika bwanyuma yo kumara obwire buringwa bari kutambura engyendo kutunga obukugu bw'okwega ha mbebezi. Kutunga embebezi nyonko mwenji nikija kunyanga munonga abakugira hariho ebuze kuba nigenda embeba kuwojine hao kandi hati embeba zikuba zijya n'ubyakubira weekend buri munonga ateze ka practice ka dissection ko kito kituyambireho munonga okwa twine class za biology omuseni ya 5 na nomuseni ya 6 kandi zikukozesa embebezo omu practicals so beno shanga twashohoreza sente nyingi omukuza kugura embebezo kugira ngo abana bagumene bazigereza bakagura embebe 5 bazito mu ishomero konkati bayisembe bana na 8 enyuma aho abana basasa kwari bakora bizamu embebe mwe bari bakigura imitwaro mukaga konkati embebe 5 zaikembe bana na 8 ekiri kworeka mu Biguri Secondary School niyo eri kuza kutandika no kuguza amafomera gandi embeba abwa abana bari kora sciences. Embebezi nizimanywa nka albino rat gasha kwa Anthony Twin.